Nginimekelele ngiphinde nginamukele emakhaya TV bafethu angazi nokuthi kubingelelwa kanjani angazi maybe kuna 2 months ngingashuthi ngeke zomhlaba bafethu nami ngiyasiza abantu but nami sometimes ngiyadinga ukusizwa so ngibuyile bafethu ngixolisa kakhulu kulabade bengithinta ngingatholakali nade befuna usizo abanye bengikhona ukubasiza efonini singashuthi ngoba angikholelwa ukutheni yonke into fanele siyishuthe ngiyekholelwa ukuthi egcineni amakhaya afanele ephile ngaphansi kophahlo lo right amakhaya afanele abe right kodwa nami benginenkinga bengengikwazi ukuzoshutha la ngitshele nini ukuthi bani namakhaya right lungisana inkinga zene emakhaya ekubeni nami nginenkinga ebheke mina ke yasho ingoma yathi wonke umuzi unenkinga nami nginenkinga kwelami ekhaya engizonixoxela yona ngoba ngiyekholelwa ukuthi ukuhlula amadoda kuyabikwa indaba la ekhaya ziyaxoxa bafethu izibet nathi siyamakhaya TV sisahlobene ubudlelwane behamba kahle kakhulu cela niqhubeke ke niklikhe ku izibet ni join ni number ethi stay 50 ngepromo code ethi stay 50 kule link engizoyifaka la ngaphansi ke uzoyitholela indathana abafethu abathanda ibhola livalile manje it's off season but iClub World Cup ikhona isiye emaphetheleni namhlanje kuyadlalwa angazi uzoyibona nini le video but siyishutha namhlanje kudlala iChelsea neFluminense if I'm not mistaken ungaqhubeka nawo ubhetshe asezoqala ama pre-season friendlies kuyawineka ke lapho phinde iqale ke nesizin entsha eseyiseduze so join EasyBet ngoba nina EasyBet is the best angakhuluma kakhulu nginiphathela usisi la osengibhalele kakhulu bekufanele ngiqale ngaye mase ngibuya nje kushutheni bekuyimust ukuthi ngiqale ngaye sisi wami njalo ngiyaphila njani ngiyaphila ngijabulela ukuthi uyaphila ke leli culo ngiyoliculo iqala kokunqoba impilo emhlabeni ukuthi ukwazi ukuthi uyaphila kuye kusho ukuthi ngisho uvuka ekseni uvuka umotivated awukwazi ukugqoka inkinga zakho wayethi umuntu inkinga ungayigqoki ziningi kakhulu inkinga kulomhlaba but awungathi uhamba lapha ya bese umuntu uyabona ukuthi lokhu kuxakekile ngese ngisibaye bethi show up be there ngisho kuthiwa uxake kanjani kodwa ke angazi ukugeqa amagula kwenze njani sisi ngize ngenkinga la engidinga ukuthi ningisize ngayo so ekhaya sikhule nje kahle angazi ngiqale iphle ndaba ngicabanga ukuthi ngcona ngiqale ekuqaleni ekhaya angithi kunogogo nomkhulu apparently ugogo lo i-step gogo sethu into esisanda kuyithola nje nathi leyo ukuthi kanti akuyena umakama but u-step mother ugogo lona angazi ngempela kodwa nje ngiyasola ukuthi khona into engekho right abuya azenze inganeni nakuyena uma ngiyasola ukuthi khona izinto azenzile cause indlela nje ekwenzeka ngayo izinto ngizosixoxa istory ngizonaba but indlela ekwenzeka ngayo izinto nje uyabona ukuthi no man khona isandla naso kuzona yonke lento ngicela ukuphazamisa ugogo owasekhaliphi ikhaya ekhabo baba or ekhabo mama so that sizoba on the same page owakhabo mama owakhabo mama so ugogo lo back qala nje before kube khona ugogo lo step gogo umkhulu wafike washada nogogo wami bashada ba right kwaya ugogo waphathwa ikhanda one day wavuka wahanjiswa esibhedlela wangabuya washona kanjalo wase wangena kanjalo ku step lo gogo hayi nami ngikhule phela you know like wonke amakhaya ngikhule everything you know I thought was normal but ngase nganotice sengiqalile sekukhula nje sengimdala ukuthi hayi kodwa akuyenzi ngendlela efanayo uma wami umthusa ngenye indlela nje ngendlela engekho right hayi ke kwathi kwahamba isikhathi ke uma agcina esitshelile ke ukuthi hayi akuyena ugogo wethu lo but step gogo apparently ugogo wayenezingane eziwu2 kwakuuma nomalume umalume ohlala la eThekwini okay fine naye uma akwenzeke the same thing yenzeka kugogo avuke one day phethwe ikhanda elingapheli simthatha simhambise esibhedlela angabuyi okay hayi singabi yabona nje ama suspicions abengekho ukuthi ngabe khona mhlawumbe into ayenzayo ugogo but angiqalela ama suspicions recently ingane yami nginengane ino 6 years ingane yami biloko icomplaina njalo insuku zonke nje
ithi ibona uma hawu hayibo umbonaphi uma ngimbuza ithi imbone engene egumbini igumbi lagogo akafuni kungene umuntu kulona thina nje asingeni hayibo hayi ngiqale ngiziba indaba hayi iphindi lokuqhubekile ingane ithi hayibo ngibona ugogo hayi ngiqale ke manje nginake nami ukuthi hayibo kwenzakalani enganeni kanti kusho this one day izosho ingane ukuthi ibone ugogo engene ekamereni lakhulu hawu kanti ukhona ugogo lo uyeza ukuthi ingane ithini asabisa athi wena uzogula ngekhanda umuloku ukhuluma into ongekho sho ngazo next thing ingane yami ayisekho right angazi kwenzakaleni isingikhulumela into engazizwa nje like I feel like le threat ayenza khona ayenza enganeni noma ngingenaso isiqiniseko but ngiyamsola because manje nasendaweni nangasekhaya zikhona inkulumo ezishoyo ukuthi uyathakatha ugogo lo but it's how I never believed any of it and also nakhona like two people in our family bafe ngendlela efanayo kanjani mothi two people indlela kama wakho nekabani efanayo nekagogo ugogo wakho biological yes my biological grandmother iyafana phela biological grandmother kuthiwa apparently umkhulu wahamba olobola yena kanti ulogogo lo wamanje waye ikhwapha lakhe umkhulu lapho so naye ngenzeka ukuthi khonto ayenza kuyena okay ngiyajabula mawuthinta umkhulu because ngiyazibuza ukuthi kuyo yonke lento eyenzakalayo ebaleni unjani umkhulu and ngabe aware or mombuka akekho aware or naye usathakathwa yena untreat kanjani since ugogo enendlela antreat ngayo leni ngayithanda unjani umkhulu ngizothi uright yena because thina indlela siphatha ngayo usiphatha sonke indlela efanayo sikhule nje wesithanda he was loyal he was caring he was giving ngakuthini so angazi noma ngizothi uthakathiwe naye but also like it doesn't make sense ukuthi engathakathwa amase eqhubeke siphathe ngendlela efanayo sonke. Okay. So since ingane sigula maybe khona la oye waya khona bathandaza kubantu besizwe besintu baze bakutshela ukuthi why ingane say actor strange or ingoba vele siphambanelwa ikhanda or kwenzakalani. Ngileke umthandazi ngasekhaya angithi ngijoya ngishilo ukuthi ngibuyile ngeza la eThekwini umalume hayi ke nakhona ke la eThekwini ingane ibiloku ihlupha aze umalume asuggest ukuthi ngcono asiye komunye umthandazi sahamba saye ke kuyena wafike wangitshela ukuthi ingane khona into eyayibone kangameli ibone ngabuza ukuthi kanjani wathi khona izinto eyayibona yase yathola ama threats angekho right and sekuvela ukuthi manje ngazi ukuthi iphazamisekile nasemqondweni. Yeah yazi mbukele emakhaya iyodwa into engayidiscover nengayirealize umuntu melokhu ekhuluma indaba ekanje nokuthi umuntu elokhu eba expose ezindabeni zabantu abantu mabemfonela bemtshela inkinga zabo ukuthi ukuthakatha kuyafana and kwesinye isikhathi kuya ngeindawo kuyafana ukuthakatha because lento esho lo sisi ngiyayazi kwenye indawo eyenzeka kumuntu owumfana webhayi wabona into ongafanele ayibone kugogo wakhe wahlanya wazwashona because wayekhuluma ukuthi ubonini maybe nani nangakini niyayazi but into engiyinotisile abathakathi is like baya university or esikoleni la bafike befundiswe khona i-chemistry ne-physics because the way abenza ngakhona bayafana and manje sekunomkhubo omubi wezilwane ezilala nabantu ikakhulukazi abantu besifazane and into common leyo maybe kubantu abawu10 besifazane abazongifonela abawu6 bazongitshela ukuthi balalwa isilwane angazi ukuthi abathakathi benza njani but I hope ke the more abathakathi banda ngesystem yabo engathi nabalaphi bendebuko nabathandazi nabo bengalithola ikhambi because ecileni kuthiwa khona ivirus ne-antivirus if khona i-COVID asithola ama-vaccine because abathakathi bayanda and nemithi yabo ngathi bayayikhulisa ngaso sonke isikhathi ukubuyela-ke endabeni kasisi usibhalele mhlawumbe simakhaya TV singasiza ngani. Angazi bhuti wami kodwa nje ngicela ningisizele ingane yami nje kuphela sengikhathazeke ngayo manje because manje
ikhuluma izinto engazizwa nje ngazi ukuthi uyayibona ngisho uyibona uyabona ukuthi iphazamisekile emqondweni ngidinga nje usizo because ngiyile kumthandazi but naye usiza kabanga nalo. Okay. Mbukela emakhaya mina advice ade ngingayisho kusisi ngiyajabula because akasekho ebaleni. Ungapha I wish engahlala ngapha eThekwini for isikhathi eside. Because enye into futhi engiphinde ngayinothisa kunzima mothakathwa ebaleni. Bese wena uthatha umuthi uzowusebenzisa kulo lelo bala lelo. Most cases ayisebenzi leyo mithi leyo ngoba angazi labantu abathakathayo or ilwane zabo zabatshela ukuthi ubuye nomuthi ubuye nawo kuphi bese ziyawubulala. Engathi ungahamba usebenzise lesayidini ubuye ustrong kulelo bala but ke gcineni mina ngisiyona inyanga futhi ke angisiyena umthandazi inini enazi kangcono yini enibadala mina ngumfanyana nje oyethatha indaba eseyixaka abantu eyinike abanye abantu khona bezobuya nani nexazululo nokumsiza umuntu singajaji singenzi lutho. Inkinga mina ngithi umuntu engimsizayo umuntu oseyila eduze kwami ongekho eduze kwami angimazi. So ngiyacela ukuthi makukhona abantu abaza abathandazi bangempela besilayela. Inamba yami ngizoyifaka la ayikashintshi kuse 063 255 4730. Ngiyacela ukuthi abantu besilayele makukhona umthandazo omazi ukuthi uyasiza makukhona isonto lazi ukuthi liyasiza abantu bamasonto ngikhuluma indaba yabo one day because iba bafuna kuqala. Makhona inyanga oyazi ukuthi ngamsiza usisi imsiza usisi ekwazi ukuthi elapha ingane yakhe. Ukhona ubaba engimaziyo nami ngizomlayela usisi okuthiwa mawuhlanya but ukuhlanya yena wayekusho ukuthi engathi ungafika kuqeda ukwenzeka because mase kwenzeka isikhathi eside naye cha utliye uyasho ukuthi kuyamhlula kodwa mangathi umuntu wakini uhlanya manje or uhlanya izolo nimuse kuye uye guarantee abaningi baye besizakale uyakwazi ukuthi eqede naye somzama ke phela ukuthi azame ngoba ingane encane asazi ukuthi kuhamba kufike phi but umuntu engeke ngithi kungcono mayinama option because umuntu oxakekile uyinkinga. Mina ngafike ngithi ngusithengi ngicela uhambe uye kunangu ukhanyile inyanga ikhanyile elapha eMsinga hayi ugogaranto enyanga ilapha kwasana. Umuntu efike ngalapheki lapho ithemba lakho bese lilahleke kimi vele kube buhlungu umuntu masebuye ethi sithena lenyanga ongilayele yona ayingisizanga thothi angisenawo plan B. So ngiyengithanda mangizoba nabantu abazosinika ama-option amaningi silekelele nathi la singalekelela khona besizakala abantu nosisa sizakale because egcineni ingane le naye asazi ukuthi kuhamba kuze kufike phi mhlambe kuhamba kuze kungenele kuye wena mhlambe ayikho into wrong nawe onokuyibona. Nginakho nami ukuthola amaphupho njengoba uchaza uqaleni ukuthi most yabantu besifazane bahlezi bekufonela bethi balalwa yilwane. Nami zikhona izilwane ezingilalayo lapha egcekeni but ever since ngibuyile ngezakala eThekwini ngazi ukuthi kwehlile. Yeah, yabo manje ngiyafisa lapha emakhaya ukuthola inyanga nenyanga engangichallenge ithi mina sithe ngiyakwazi ukulapha isilwane ngisiqede nya siphume kumuntu ngimqinise singasabuyi isilwane. Nami lenyanga ngiyithembisa ukuthi ngizoyilethela ama customer ngoba abantu besifazane basenkingeni yezilwane ezibalalayo. Inkinga serious maybe wena mongazi udibane nomuntu omaziyo ekutshela ukuthi ya isilwane siyangilala and singilala ngalendlela yokuthi nokuthi ungathi maybe umdlalo but is a true story and kuyenzeka abantu besifazane izilwane ziyabalala ngendlela ezihlukene but egcineni balala zilwane esingazazi ukuthi ikhanda obani zikhandwe nini but I believe because nami nje uxoxele siswami last year 2024 khona umthakatho wangizama wathatha umucu angazi thina emakhaya besambe ebusuku nokuthi uyahamba uvinyo nje isipoki ongasiboni inyawo but ubona umlilo kuyaphezulu sivuka emathuneni. Khona umuntu owathatha leyo nto leyo wavusa umuntu emathuneni omfaka endlini yami. Hayibo. Ngacishe ngafa because ngathi mangifika endlini le nto le wayitshela ukuthi indlayo le indlu yami. Hayibo. Then mangifika endlini hayi nje kwakuyenye traumatizing situation into eyenzeka lapha endlini but kwakuliwa lapha endlini because lento le ngifuna ngiphumile endlini yayo ngiyiphazamisa iyangiqinya yenza yonke into nami angazi kwenzakalana until ngifind out ukuthi lo khona nje umthatho ovela uyifakela isilwane lapha lento engishisa ngangijuluka to the point ukuthi isithawulane ngangizivova kanje. Hayibo ngijuluka yonke loyo. Yeah, so bawuphethe labathathi lo muthi wezilwane bafethu and it's a serious matter. I wish
singayixazulula, kodwa-ke today akukho ngami, ngiyazi bazobe sebezwela mina kungosisi. Ngicela sizeni usisi, mina sengaba right, nami ngizomlayela la engasizwa khona, nabanye nginokubalayela abanenkinga yezilwane la engasizakala khona. But I wish sazi abantu abaningi, because umuntu olandela iMakhaya TV uyazi ukuthi iMakhaya TV ayipost inyanga, ayi-advertise inyanga, into ebalekile ukuthi abantu besizakale. Bese obunye bangibuza-ke engifuna ukucacisa ukuthi sithe wa ungaphosti njalo. Guys, angeke ngiphoste amanga futhi ngeke ngiphoste uma abantu abekho. And enye into kunokufona umuntu osecofa imvaba or osequnu, ama-logistic okufika equnu nokuthi umuntu afike la ayabe difficult. Okunye sikukhuluma ngefoni size sikupheze ngefoni. So as much as ngiyithanda i-content, but I can't feed you nge-content engeke inisize nani emakhaya. Kodwa-ke ngicela nisamukele, nisibekezelele. So lokhu sinilethela iy'ndaba, le ndaba siniletheli for entertainment, ukwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni, because one day maybe nawe uzoba nale nkinga, uzobe ususazi isixazululo. Nokuthi-ke into engathi le eMakhaya TV yasiyenzeni, masiyikhuluma indaba itshela wena ukuthi awuwedwa kule nkinga obhekane nayo. Maybe wena ubhekane nenkinga yemali, but icabanga ukuthi la wena ubroke, awunayo imali yerent, ufila ngathi ungayibulala, khona usisi onengane eqala ukuhlanya ongazi ukuthi uzoyisiza ngani. So iy'nkinga zakho akusizona iy'nkinga ezenza ukuthi ungaze uyibulale. Sonke siney'nkinga. Ngathi mina uma ufuna ukubona ukuthi iy'nkinga zingakanani emhlabeni, hambe e-mall ubuze abantu abawu-5 ukuthi uhlushwa yini, then uzorealize ukuthi iy'nkinga zakho zincane.